Dali, magtuon na pud ko. Oh, akong libro, akong notebook, and then ako ang libro. Magtuon ta. Akong libro. Akong libro nga akong gitunaan. Akong libro akong gitunaan. Before ko maka-atog sa Japan, kinanan ko nga mo magtuon ani. Dili biya sayon na makalibog. Malabi na og kanang bag-o pata nga ano bang words bitaw nga igbasa. Nya labi dili kaayon. Dili kay ko ka gets kung saan pag speak up, pero ako lang gitry. Mas hindi ay. Masultian ko dito og makatrabaho. Guro gaan ang ako ang kaugalingon duna na ko'y masibings kung makatrabaho. Pero pray lang gid ko ani permi og positive mind daily. Mo ni ha akong interview sa Japanese. Konnichiwa, kyumen setsu wo yuyako shita kakimoto desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Buat pasabot sa English, buat pasabot sa Bisaya. Hello. Ako si Kakimoto. Nag-reserve ko og interview karong adlaw. Unya, dozo yoroshiku onegaishimasu. Ay, salamat. Nice to meet you. Dayon, nanapod. Hi, Kakimoto sang des. Koko ni suwate kudasai. Sila po ako na mo tubag nga interviewer mo, tubag nila niya. Ambot pasabot ato. Ambot pasabot ato. You are English na ko eh. You are Miss Kakimoto. Si Kakimoto niya. Dayon. Sit down here. Then, ingon po na sila nga mo paabot. Just wait a moment. Ambot pasabot sa hinapon. Tutumati kudasai. Dayon, ikaduha nga pangutana. Mutana mini sila ikaduha. Mingon na sila anatawa ni Nihon ga si maska. Nihon ga hanasimasu ka. Ang pasabot ato, makaistorya ba kuno ko og hinapon. Akong itubag. Mingon po ko sa hinapon. Hi, soko shi dake hanasimasu. Pasabot ato, makaistorya kog hinapon pero gamay ra. Nya dayon, diwa nihon go wo kakimasu ka. Ingon nila by the way, ang pasabot to makamao ba kuno ko makamusuwat og hinapon. Ako itubag. Nihon wa zinjen kakimasen. Ako po itubag. Dili ko kasuwat og hinapon. I cannot write down Japanese at all. Dayon, lain na pumputa na. Di mo na may tojusho nara kakimas. Pero ang ako itubag ato, ang gut pasabot ato, makasuwat ko og kanang gamay sa kungan ug akong address. Mingon tubag po to ang nag-interview. Okay, ja nata no na may watu jusho wo koko ni kaite kudasai. Ang mingon po mabuto sabot ato. Sige isuwat ang imong birthday, age ug telephone number. Nya ako itubag sa hinapon, hi wakarimasta. Ang buto sabot ato. Okay, nakasabot ko. Dayon, dili pod. Lain na pod nga question. Nanin kazuko diska? How many how many family member you have? Pila kuno ka pamilya nga na anak ko. Ako po tubagon sa Nendes. Tulo ra mi kabuok. Ako otsumo oto musime anak nako og ako ang bana. I have 3 family. I have husband, daughter. Ang husband dito kay Dana man. Dana san wananin po si Timaska. Tana siya unsa may trabaho si mong bana. Ang akong itubag pero no Kanri Nendes. He is taking care building. Ang trabaho siya sa building. Misumi wa gakse sande. Apa? Ima benkyo shite imasu. My daughter now study to submit high school here. Nya dayon, mingon pag napahibutan na kibu no rodo jikane chuti sit sumon simas. I gonna ask you about working time. Ngata na sa kung oras kuno nga time. Ako pong tubagon. Ichinichi go jikan kurai des. I wanna work about 5 hours. Dayon, diwa shonan nichi hatarake maska. Ang bot pasabot, how many days you want to work? Ako pong tubagon, itsuka ka. Moy ka hatarake mas. I can work 5 or 6 hours. Kani. Dara. Number 8 question. Itsuka ni go jikan sanjo jikan hataraki tai no desu ne. Ambot pasabot. So, you wanna work 25 to 30 days a week? Ako po itubag, hi, so des. Yes, I do. Dayon,
Dojubi to nichiyubi mo hataraki imasu ka? Can you work Saturday to Sunday? Ako itubag, dikiri ba? Donichi wa yasume tai desu. I wanna take a rest on Saturday and Sunday. Sumpay, anata wa working visa wo mote imasu ka? Napa kuno kay visa? Do you have working visa? Ako pong tubagon. Hi, watashi wa. Hi, gusha. Visa wo mote imasu. Dayon dire na pod. Sorry wa nanin kan you ko desu ka? How many years you can work now? Ako pong tubagon. Ima wa chinen ka desu ga sono ato san nen incho dikemas. How now my working visa expire after 1 year, but I can expire it 3 more years. Ako pong tubagon diya, hi, wakarimasta. Imotubag po siya, hi, wakarimasta. Pasporto wo moshite murate. Mo idisuka. Okay, I see your passport. Yeah pong tanawon akong passport. Dayon, napagilas. Hi, koredes. Ako pong tubagon, hi, okay. Dayon, tatanan po siya pod. Kukodino, kuray, hatakare, tai desu ka? Ako po to, ambot pa sabot, how long you work here? Ako po to bagon, dikiro, dake, nagako, hataraki, ita, tai desu. So, ambot pa sabot, I wanna work here as much as possible. So, number 10 question. Ako po to bagon. Ang answer ako, hi, wakarimasta. Kasabot ko, okay. Dayon, number 10 na question, kuno interview no, Kikawa raisho dinwa simas. Mayingon na sila, I will call you the result of interview next week. Ako po tubagon, hi, wakarimasta. Dinwa wo mate imas. Okay, I will waiting your call. Hi, korides. Owari desu. Okay, this is end of the interview. Hi, arigatou gozaimasu. Hichori shimasu. Kiwotsukite kudasai. Take care. Muna. Kana gruba na dia. Lisod ilitok og pronunciation, pero kung mabase lang imong guro, akong guro, ako na ning babansi tabi, kani ako ni masaguo, pero sa akong part no dili biya sayon pag sagog gyud ang lain nga lengguwahe, labi nagpag speaking, pero ako lang ging paningkamutan. Way kumo sa paningkamot og magkat-on. Kay ngano anha gyud makamao kun imo lang gyung, kun ako lang gyung pangusgan. So, this is all for today. My studying. I waiting for question later. See you later. Bye. Thank you for watching, everyone. Interview for me this month of June. This month of June, Mongguro, June or the end of the June, in the May. Mga inana guro ang ako ang interview possible. So akong bana mo nagtudloan ni. So pasalamat ko nga iya kong gitudloan ani o gitagaan ko niyang question para akong guide. So, thank you for watching.